Kidikot ke Kasil Autonomous District Council ka Arpsantrik Jembang kila lumi kirang ba snong na sor silong mani keren pen kam kenang man bu no di kendon man perking ke jungwan tu tibar jela hak snong gitau. Hagan ni kesingi kirang ba snong na kumba sanpu li snong na sor silong kila wan shakajing elang keren pen kam habai dei ba jingwan rung pathar kibar jela. Na penia jing elang hagan ni kesingi da uchi executive member ke KHADC ubati tostarul khan. Kami agenda kebangiran mutasi kalau halor kajungi hati lat patai kubur ya kajing sedang jong kajing wan jong kipriu ki banabar banwan ban buhai snong banwan ri ngen hapo kanika sor kajungi kamtam kumba play ya kajing ja po madan ting hakaba kaidan kini ki tribal nang tai na po Manipur hadin kajing ja Manipur sedang banwan ban syong po madan ting bat mentale se kila kri shikiwe pat kishno te halo kani ke jingja nakaliang ke jungi ngi so long concern ya kani ka jingja bat kumta ngala lum lalang ya kani kirang basno ibadai tang nasor ngi khamkhat ya ka senjuk yang kirang basno jong paro kisno ki badan apori kasi nakada ba ni kwa kani kerentang ya kata te ka basotana kalong ba paro ki dor basno kila penpau ya ke jing simkhia ke jongki don ki blasdang kidon ru ki bandang mut ban sedang ba kumju ru ngila pelong alert ya kani separo kidon basnom bagi dia simkhia manta ban shek ya ke jingwan ke kibre be banaba ndai tangi kini di bawah napo Manipur ndai kumju ru ki bawah na bar cerlai ki bawah ban shongwai bawah ban trei ban kta bawah ban khai ban pateng hakani ka nongba te nongba kani ka sngi ngila sim le karai lagi jing ai jing mut lang jing kirang ba snong baro bat ngapan pau ni de jing song komen ke tunga jing ai kublai ke pang ke tunga ya ki do snong ki ba sedang ban le ya kini ke jing tumu jungi ba kata kalong ban register ya ki nong song wai baro ki badan hati snong ki jongki te nakata kadau ngila rai bangin kami ya kowe ka notification nakaliang jongi ka district council sabaro ki do snong kabangi ong ka Kasil Autonomous District Council Maintenance of Household Register. Kabamut kani ka jing register daki dorbasnong ya kinong songwan ibadon menta ibadai ki Kasilu ibadai ki temporary resident ru iban register nangta ya ki trayen bat kumjuru ya ki non Kasi ibawan nakiwe pat state bat haka juga po nila syem ru ekarai ba kinu kibamut banwan songwa ki kamtam ki banabar kidai ban yo shwa ya ka permission ka ada basno kabamut kinu nu itrayen haswa bakin aiwai jadi yang dijumki kidai ban pentip shwa sa ka basno ban yo ya ka jimbet ka basno ban hadin bakil ayo ya ka jimbet ka basno kin sala ban aiwai yang iki dai ba training lesson nakalian ke jumi ngilapan ya kejing trilang jung kita bersama. Gila penpau sipun kijing Pat ngila rai ban ai ke notification sya ka dorbesnong ha ka bede ban trilang na ka benta ka ban check in trading asset. Ban ngila kentu kita bersnong ru bakimde ban ai ka no ka NOC klem ka jing menjur jong ka executive committee ka bamduna ya ka jing brum rio naka arbenta nakalayo. Kabamut 2/3 of the majority of the members of the executive committee ng kadabasnong kidiban ay kajing jo. Bangin ay ri sibun kajing pencai hakabede ba kumno ba kadabasnong kadonru ya kadaw. Kadonru ya kinongrim bala da kimkwa ban ay ke no siru kadon na kajong kanongrim. Markat kum ka trading by non-tribal regulation act lada kanunu ka business ka balala banle do trisnong do try muluk kamu tidak ni kan orang macam type. Jika ni kita kawai keba bila keren pak kumjuru pak nangni syakmat kandon ke sini trilang bagi dobasnong begitu hidupan kita semio explanation nak yang dobasnong kita tip no marmar sini bat ngilai ban khang no hidupan marok koi di bampat yo explanation lagi di bampat renew yang explanation. Akbede bagi real kita apply ya ketuka PRC no bat kumjuru ya ke domicile certificate. Kena kalian ke sini ngila ong bagi saai dengan notification sabarok kita bersnong hakbede ban issue ya ke domicile residential certificate kidai ban yo ya ka jing menjur lani ya ke jing bandai bandon
ki kedon ki bangin saan ka diang council bakawin na kita ki kedon kalong bala da unu schedule tribe ko uba syong hak uba day schedule tribe jom ki wiki state wala da day bala itu ang ni state ru mla an claim ya ka permanent resident certificate na ka state ko jung so ani sai ki chubu menta uday u mizo uba syong hapo Mizoram bayo ay schedule tribe Mizoram mla ban ong bang ada schedule tribe syong ka ba kumjuru habede ba ka jing ai ka masal la kumno ide ban nom dunai ka khat arsnam bat syong ide gi bala syong la sa po ka state tu ni bat ngim la kentui gi do syong ba kim dei ban sim ba tang ka etek tang ka ration ka kalapiang ban issue ya ka do masai